enqabeni. Joha. Umsebenzi so kodwa kungabi kusandiswa ebantwini. Kwakukhulunywa kwaba behamba enkantolo kuthiwa ayekwe lento ekhulunywa ukuthi unyazi luthixo lapha ekhaya. Asibasongele nokubasongela bangabe besashumayela kumuntu. Kwakuthiwa lapha ekhaya ayekwe igama loNyazi lapha ekhaya. Namunye ngaleli gama sebebabizile ithi bathi mase yakhulunywa lapha lelo daba nalapha emthembeni wakho lo babayala kwakusho lapho ukuthi hey ingabizi unyazi ukuthi ukuba bangashumayeli ifundi nje kuthiwa simfundi nje bangafundisi ngegama likaJesu nakanye. Kepha uPetro noJohane baphendula bathi kubo, ake nahlukanise ukuba kulungile ebusweni bukaThixo silalele nina kunoThixo. Thina asinakuyeka ukusishumayela lezi zinto esizibonileyo nesizizwileyo. Amen. Ubani okufanele lalela? Uyabona nje ukuthi hamba ke silandela unyazi noma silandela izwi loNyazi asikhonjanga ngebhamu ukuthi asize lapha ekuhleni nenkani. Amen. Kanti lo hulumeni yena unhlobo awukahle wena osunensuku ula wayehlala ngaphi ungwebetha lapha eParadise wayikhetha nini wayikhetha nazi ezinye insizwa zangaphakathi nazi lapha wayehlala ngaphi yena yena uvela wahlala wayithatha ukudla ngathi umholi wathi ubekwa nje ngoba sizange sibone wayithatha ukudla nini ngakhona ufuna ukuthi amaNazaretha bese kuthiwa asebulala umuntu uzogama amaNazaretha. Umholi wengane zakho umholi wamaNazaretha. Wathi nje mina ihulumeni esisasentando kwabuzwa kulowo wathosken ekuseni ngabe khona ukuthandayo wathi akukho muntu ayikhona nakho amakhosi wathi akakho umthandayo ekuseni pho uzoba hola kanjani ekuseni hayi ngiyabona kuthiwa lapha kuleli bandla uma lo sekhonjiwe ikhona into engumlilo ehleli kuye engasafani nabanye abantu abakhona usenza izinto ezijulile wena ngabe kukhona into ekhona kodwa awukho lutho kuzabe kuphele 10 years mhlawumbe kube khona isicucu hayi wathi akukho lutho angiswa lutho ilapha kusho khona le ndoda eyibomvu yathi hawu wasibulala uthi umuntu yebo yamama yebo yaho bayingabe kwathi
Bayi ngabe endawo ya. Bayi ngabe tudo kwejamlanga. Kanti silandela umuntu tu. Ake bo. Hey, wasikulana. Asitoba mhlolo. Abantu abamasali esena kithi Yeah. khona umshumayeli usithebeleni nakithi uthi ngenye imini ngibona isibonakaliso sangihlupha emoyeni wayikhuluma lo mshumayeli naku-33 ngibona isibonakaliso sangihlupha emoyeni ngabona kuqhamuka umuntu eqhamuka umuntu esa kwathi mayifika kwathi uyambona lo muntu kwathi lo ngiyambona kwathiwa lo uzochitha lo ubuNazaretha emhlabeni wonke uthi ayibona ndoda iwukhokhoti le ndoda izochitha enkulu kangaka Isikhathi ubheka ngapha uthi ngathi ngiyabheka ngapha uthi yabona inkosi yasezulwini uNyazi lumile lapha lumile luthule kwaseyinyoni ezincane ezimhlophe zaisha kwathi uyabona lo uzomela amaNazaretha umhlaba wonke uma bukhona esilongweni uma ukho uthayo sesihlabeni mina mawuthiwa ngisuke kule ndawo uNazaretha bophela ngeke kuye kuphinde kube khona kukhona ngami uzulinganisa ngengubo uthi le ngubo engiyifakile uma ngayikhumula manje ngiyibeke lapha ngeke kushiwo kuthiwa nawe Shembe kukhonje le ngubo ithi kodwa mangiqhamuka noma ngayigqokile uthi nawe Shembe takunya ujaji kokele mudawu Shembe Hey! Era komkabani. Kothenga yabuye Shembe Shembe kayoni kothenga inkosi khona ekilongweni ithi noma ngabe ningakholwa kodwa yimi kodwa kholani imisebenzi esengiyenzile phakathi kwenu siyibonile imisebenzi yenziwa inkosi esihlalweni Ubani ozosihlukanisa nalo msebenzi